zose ushyiramo indirimbo zose. Tala so bad. Biraba byuzuye saa 10. Turiyongeza 2. We are going to add 2 more minutes. Kora. Ushyiramo ibirungo byose. Ushyiramo indirimbo zose. Tala so bad. Urabereye Imana yacu. Turagushimiye mu izina rya Yesu. Haleluya Yesu. Tugiye kwicara hasi dutuze. Abazizawe. Wakire gahunda z'ikira. Kandi uziyobore. Twumvise Imana yacu. Ijambo ryawe uyu munsi rikore ku mitima yacu. Kumva Imana. Ay. Thank you, Jesus. Yes.
Amen. What a pleasure. C'est va. What a pleasure. Tipe. What a day. C'est va la deno. In your house, Father. Ha! C'est va. What a pleasure. Adine salo. What a joy in your presence. Des assos. Do it. God, leave it. Hala sofe. Hibaskoyas. What a day. Hibaskoyas. Oh my goodness. Hallelujah. What a day, Jesus. Turagushimiye kubwa Yesu Kristo. Amen. Amen. No tanga hallelujah. Kambere yuko nzabakiza tanga haleluya nayitange. Yes. Urabona ko wese ngaho sobanura. Yes, before he gives hallelujah, he shouts hallelujah. Noneho niturangiza abashitsi bacu tugiye kubegereza n'amapendo. Bahagarara nkare ntimubegere cyane mu matera izuba. Bafite amapendo gusa bahagarare hari. Kandi bazi kuyavuza. Kandi bazi kuyavuza batazaba. Niturangiza munota umwe tube dushoje duhe bishop. After he tuzamure Yesu cyubahiro. Zabakiza n'umutumirwa cyane. Iri ni ryo nawe ahumeke. Navuze ngo kuva kuwa mbere. Mwigeze mubona avuga ba? Aya. Aye wewe. Narindiriya gusa naza nezezwa n'ibintu zose biri ku. I haven't spoken since I came here. I was just joyful. Now because this is the final day, we are going to shout for the Lord. Hallelujah! Hallelujah! Amapendo. Hello! Pila fora ele. Sobera, sangria baba. Pula! Alewa! Calo! Pra mim agradecer a gente. Ah, para para ele mesala. Onde sala com? Gera bashitse. Calo! Brava kire bashitse be. Pula! Calo! Yawa! Calo! Calo! Hala, bailova. Calo! Tola! Hallelujah! Amen. Amen. Reka twakire Pastor Aloys azashima Imana. Let's welcome Pastor Aloys to thank the Lord for today. Mana data twese uri mu ijuru. Izina ryawe ryubaha ubwami bwawe. Shangilia baba. Uri imbaraga z'abakwizera. Mukozi anaweza kutupa by'iteraniro ryacu. Atuongoza. Uimbazwe Mana muri mugoro. Wadutegura igiterane nk'iki. Tazama yupo pamoja. Uimbazwe ku mashimwe meza waduhaye. Uimbazwe ku mugisha nk'uyu watanze kuri musozi. Uimbazwe ku mirimo ikomeye wakoze hano hantu. Uimbazwe ku mashimwe akomeye yatambutse. Uimbazwe ku butumwa bwiza twahawe. Uimbazwe ku gikorwa cyiza nk'iki. Uimbazwe ku migisha nk'iyi watanze. Uimbazwe data kuri aya mahoro wongeye kugeza kuri musozi. Uimbazwe kuri aya mahirwe akomeye tutabona. Uimbazwe kuri uyu musozi wera. Yesu w'i Nazareti. Uimbazwe kuri uyu musozi wera. Kumwe natwe. Bana niteraniro ry'abera. Bana niteraniro ry'ubwoko bw'Imana. Bana niteraniro ry'uzuye Imana. Bana n'igicaniro. Wewe wenyine uzabibera kuri musozi. Ingabo z'ijuru data zibe hano hantu. Ingabo zo kuramya no guhimbaza. Ingabo data zikuvugira.
zihagare kuri musa data w'amashimwe yawe. Uri imbaraga zacu Mana, turaguhimbaje kuko uri uwera. Nakuone bose Keneye Mungu Samu Warirekuye Utanga ubugingo bwawe Imana ihimazwe Warirekuye Utanga we Tuzamure ibiganza Warirekuye Utanga ubugingo bwawe Warirekuye Utanga ubugingo bwawe Imana ishimwe Warirekuye Utanga ubugingo bwawe Hallelujah ubuzima bwawe tuzamura ibiganza kugira ngo ubuzima bwawe Imana ishimwe ubw'amagambo yanjye ataba menshi shimwa Mana kuko ndamahoro mutima wanjye himasiyo Mana uneserwe kuko ndamahoro mutima wanjye himasiyo Mana uneserwe tuzamure ibiganza ubw'amagambo yanjye shimwa Mana we Hallelujah, hallelujah. Mutima wanjye himasiyo uneserwe utekereze icyo Imana yakoze n'ubw'amagambo yanjye shima Yesu we Mana we hallelujah mutima wanjye himasa we turirimane n'ubw'amagambo yanjye samugino gatoya shimwa Mana we Imana ibamugisha muri kuririmba neza mutima wanjye unezerwe twazamura ibiganza yeme n'ubw'amagambo yanjye shimwa Mana we shimwa Mana mutima wanjye we utekereze icyo Imana yakoze mu buzima bwawe n'ubw'amagambo yanjye taba menshi we shimwa Mana hallelujah mutima wanjye hallelujah we twese n'ubw'amagambo yanjye ataba menshi Yesu we mutima wanjye kandi mutima wanjye uneserwe kuko ndamahoro tuzamura ibiganza hallelujah Bwana sifiwe sana amen tuzamura ibiganza biheke twavugiriza iyo Mana impundu hallelujah gira mugenzi wangu imigisha y'Imana iratangaje gira umuntu umwegeranye ngo imigisha y'Imana iratangaje hatuvuga ngo dufite amashimwe wihute hanyuma
dusigaje iminota mikeya ariko yemwe twazamura ibiganza tukavugiriza iyo Mana impundu. Haleluya. Garagaza unyeganyega duhimbaza Imana. Ayiwe kandi Mana we warinze imiryango yacu Yesu. Base ufite amashimwe mu mitima kubw'imirimo. Haleluya. Kuba tugejeje hacu Yesu we Imana ihimazwe n'ubuntu bugeretse twagiriwe Imana ihimazwe n'ubuntu bugeretse. Haleluya. Twagiriwe urasubiramo n'ubuntu bugeretse twagiriwe tuzamura ibiganza n'ubuntu bugeretse twagiriwe Imana ishimwe n'ubuntu bugeretse. Haleluya. Twagiriwe warinze imiryango yacu nashowe Imana ishimwe nubwo intambara zabaye nyinshi wakomeje Imana ishimwe warinze imiryango yacu haca n'ukuri tuvugirize Imana impundu nubwo intambara zabaye nyinshi wakomeje. Haleluya. Bene data mumfashe dushime turagurure bene data mumfashe dushime turagurure twakwibagirwa oya dukuye tuzamura twakwibagirwa oya dukuye. Ayiwa Mana we torero ryawe twarabonye abana bawe haleluya kandi isengesho rya buri munsi dusabe Imana ishimwe niwe tuzamura tugiye kwiterera duhimbaza Imana. Haleluya. Ko ndumva tugiye kwiterera niba hari icyo Imana akoze mu buzima bwawe witerere tuhimbaze kubera ko iyo Mana yabikoze. Haleluya. niwe Yesu wenyine twese twese niwe iyo turi kuri imirimo y'Imana aba ari umwanya
umwanya wo gutekereza icyo wakoze mu buzima bwawe. Uko twese turi hano dufite iby'Imana yakoze. Siko yeme umuntu utagiriye neza nazamura ikiganza. Uw'Imana itagiriye neza tawe aho yagiriye neza tuzamure turebe. Tugiye gusubiramo indirimbo kubera ko uzamuye amaboko kuko yakugiriye neza. Utekereza icyo yakoze. Nitumara kwiterera ni uburyo bwiza bwo guhimbaza Imana kubera ko nta formule ibaho yo guhimbaza Imana. Niyo mpamvu tuzo tubabwira ngo mufate udutambaro mugire gutya kubera ko twabuze uko duhimbaza Imana ngo biheke. Tuzamura ibiganza. Tugiye gusubiramo. Niba ahantu uhagaze hataguhaye uburenganzira bwo kwiterera, hano turi mu materaniro, turi mu bwisanzure, wotera intambwe hanyuma umwanya wo kwicara usubire mu mwanya wawe, ariko uhagarara ahantu ho guhimbaza Imana. Bwana sifiwe sana. Amen. Ariko twoba nk'abavugiriza Imana impundu tukumva uko bimeze. Tuzamura ibiganza tugiye gusubiramo hanyuma twiterere tuvuge icyo Imana yakoze mu buzima bwacu. Hayiwa tugira gutya twese Mana we tuvugirize Imana impundu.